Ponovo domaće teme. MUP Srbije ovih dana preispituje izdavanje vozačkih dozvola, kontrolišu se obuke u autoškolama, a prvi rezultati pokazuju da se zakonske odredbe često zaobilaze. Samo u jednom manjem gradu pored Beograda ove nedelje će biti poništeno oko 20 vozačkih dozvola, a protiv autoškola, predavača i radnika MUP-a biće pokrenut prekršajni postupak. Provere ne treba da se boje one koji su radili po zakonu, kažu u MUP-u, i dodaju da će uskoro pregledati skoro sve veće gradove u Srbiji. Propusti obuci više se neće tolerisati, naročito od kako ona počela se sprovodi po novom sistemu. Ima autoškola koje su teoretsku nastavu sa 40 časova skratile za skoro četvrtinu. Preduzeli smo mjere protiv kandidati koji su položili teorijski, odnosno praktični ispit, pri čemu nisu ispunjavali propisane uslove, njima će biti poništeni ti ispiti i normalno da smo preduzeli mjere protiv ljudi iz Ministarstva unutrašnjih poslova zato što se ta nepravilnost nije mogla desiti, da su oni svoj posao radili na propisan način. Kontrola autoškola je izuzetno značajna za bezbednost saobraćaja, kažu stručnjaci. Hajde da razvijemo kulturu, hajde da razvijemo svest kod onih koji polažu i kod onih koji im plaćaju tu obuku, a to su pre svega roditelji, da njihova deca u autoškoli treba da dobiju znanje, da bi sutra kad uđu u saobraćaj mogli da prežive u tom saobraćaju. Stručnjaci se zalažu da se što pre uvede video nadzor nad obukom i polaganjem, jer se jedino tako može dokumentovati kako je kandidat završio obuku. Ako u saobraćaju uvedemo, ne samo u školi, video nadzor, mi ćemo imati tačnu sliku i dokaz kako se dogodilo nešto. A iz autoškole ćemo onda povući snimak da vidimo kako je taj konkretno obučavan. Formiranje dosijea vozača odavno je u svetu jedna od osnovnih karika bezbednosti saobraćaja. U dosije se unose podaci ne samo o obuci, već i o kasnijem vozačkom stažu. Kada se dogodi neka veća saobraćajna nesreća, prave se profili učesnika pa se lako može zaključiti ko je zašta kriv. Kod nas vozački dosijeji sa obuke često ostaju u autoškolama, a u MUP-u imamo evidenciju o kaznama, što je nedovoljno da se stvori slika ne samo o jednom vozaču, već o čitavim generacijama.